Kumslo inavi. Amthaki mukubidi. Agizani salo. Katonikini no mukubidi. Ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni. Amthaki mukubtu. Asazani salo lo. Wion new Sutsa Kithe no pikiuno. Israel Raku Wishmiokona, Takani Sololo, Palestinian West Bank Territory Yegil, Ramallah Pugila, Al Jazeera News Office, Hiam Laki Etek Shivai Ipi. Tilena, Akotonemga Tomogi, Israel Wishmiokona, Shub Savitse Ipi. Israel Wishmiokona, Al Jazeera Office, Hiam, Ipotum Lami, Ovila, Atsala, Fobidi Pungodola, Asa Pes, Kilemo, Klakin Hagilo Ipi, Azatsvai Ipi. Israel Raku Wishmiokona, Gaza Strip Yegi, Dear Al Bala Pugilo, Bom Vesu Vesiculo, Palestine mi Azala Kingo, Lition Libidi, Vekapitivai Ipi. Ena Dear Al Bala Pugi Dipolo, Akipiki Lucky Logi, Panong Bom Vesu Vesiculo, Palestine mi Timichi, Vekapitive Ipi. Ikimo, Timikiji Izavikila Pitsmo. Itagi Ado Kamitiu, Israel Raku Wishmiokona. Panang Raku Wishikio Peitana, Lebanon Raku, Nabati Pugilo, Bom Fortache, Vesuvetse Ipi. Ikimu Tilena Timi Kiji Tivena Kiji Izavikila Pitsin Pay Ipi. Ena Die Lebanon Raku, National News Agency NNA Sasaki Tena Shupevai Ipi. Israel Raku Wishmiokona, West Bank Territory Yegula, Bethlehem Governorate Logi, Palestine mi Timi Pungu Akhuna Ankalana Galvai Ipi. Palestine mi Timi Pungu Kalveki Kodolo, Tim Lucky Ye, Totimi Lucky Ipi. Ena Tie, Wafa News Agency Sasaki Tena Shupevai Ipi. Bethlehem Governorate Ipiq a Hippo Ye, Palestinian West Bank Territory Yegula, a Lucky Ipi. Ena a Hippo Ye, Governor na Aye Peku a Lucky Ke Ipi. Etagi Wafa News Agency Sasaki Teno Picuno. Israel Raku Wishmiokono, Asazani Salolono, Palestinian West Bank Territory Yege. Salfit Puge Pivila, Harris Village Pula, Palestine mi Timi Tomoge, Ankalana Galvai Ipi. Tilena Palestine mi, Panona Ankalana Galveke Kodolo, Kamiye, Itimi Oke Ipi. Wafa News Agency Sasaki Tieno Picuno. Palestine Hamas Galam Yokongo, Israel Rakuna, Ketonikini Namukuktumpe, Relakisni, Tupulani Sololono, Ishitolo, Agushaki Hipolo. Israel Raku Wishmiokona, Palestinian West Bank Territory Yegelo Likino, Palestine mi Ankalana Galveke Koye, Akikihila, Ketani Toku Shoshivai Ipi. Israel Raku Wishmiokona, Takani Sololo, Gaza Strip Yege, Kasim School Kipikilo, Bom Vesivesiculo, Palestine mi Timi, Mukulaki, Akahu Kahavai Ipi. Tilena, Timi Akekinina, Hopswatsni Ye, Izavai Ipi. Tupulani Solologi, Zaytown School Kipikilo, Israel Wishmiokona, Bom Kami Vesivetse Ipi. Amtaki, Mukuktu, Asazani Sololo, Al Jazeera Sasaki Teno Picuno. Japan Vakula, Ovikupinido, Tupulani Sololono, Asazani Saloctolo, Noto Region la, Atsala Igona Hukiugono. Tsukada River Gokila, Az Igona Flatshive Ipi. Ena, Apakna Tomoge Azuna, Venal Kavai Ipi. Ena a Tomola, Ane ne Kavai Ipi. As the Flatshive Kiungo, Ane Nevekiono, Timi Tso Agahuk Havai Ipi. Timi Tomoge Pumlana Pay Ipi. As the Igona Flatshive Kiugono, Aki Tomoge, Anbana Venal Kavai Ipi. Japan Rakula, Katonikini Mukubidimpe, Luki, Lucky Sololo, 7.3 magnitude Lono, Ayeghiqha Logi, Japan Rakumi Timi, Akek Tuna, Shigibidi Agahuk Havai Ipi. Amtaki Mukuktu, Asazani Salolo, Well New Sasaki Teno Picuno. Israel Raku President Isaac Herzogno, Takani Salolono Picuno. New Israel Raku Ye, Lebanon Raku Sas, Agushin Shemoy, Ikimo, Lebanon Raku Gamuno, Aksal Kivishin Shekimo, Lebanon Raku Hezbollah Galam Yokovechono, Lebanon Raku Yepika Sas, Toslatoi, Aksal Kivishim Lavai Ipi. Ikimo, New Israel Rakuna, Lebanon Raku, Hezbollah Galam Yokosas, Allow Akum Toshe, Agushini Shape Ipi. Israel Raku Wishmiokona, Panam Raku Wishiki Opeitano, Lebanon Rakula, Bom Vesuvets Kekongo, Akio Peitamono, Rocket Bombo, Missile Bomb, Lebanon Rakula, Vesuvets Kekoye, Akikihila, Akebdi Shoshivai Ipi. Israel Raku Wishmiokona, Asazani Salolo, Lebanon Rakumi, Kumsivilo Picuno. No Lebanon Raku civil mi Kumo, Hezbollah Galam Yokona, Mochiku Kingo, Akola Mokilo, Kugango, Ningo Israel Wishmiokona, Panong Show, Alkango, Bom Vepku Vetsikilo, Nongi Mtana,
vekpitive na sake ipi azat swai nong Lebanon ga ko civil mi kono Hezbollah ga mi ko phivilo ngokiu ye I gona akum sapu lakhi swai ipi itagi Israel ga ko defense minister shakiu Yoav Gallant na Lebanon ga ko civil mi ko vila azat sikiu no nong Lebanon ga ko civil mi kongo Hezbollah ga mi ko dolo distant fit kapani ko thu show kwen ngolo ipi ku ga ngo niuna panong show bomb web ku ve sikiu lo nongge aghu ka have na sai ipi Amthaki muguktu asazani tsalolo tribal media sasa Kithe no pikiuno Myanmar ga khu guthungo India ga khu guthukma dolon FMR Free Movement Regime yeza India ga khu yipikana iki pheveno Myanmar ga khu mi khu pelamu India ga khu la ilogi pe monena Bharat yipikana akum to shi fencing la to vekyu gongno NSCNIM Naga National Socialist Council of Nagaland Isaac Muivam kona Bharat yipika I gona akipimi savai ipi National Socialist Council Nagaland mpongo GPRN mkona pre statement lakhi lono pikiuno ningo nagami kumtsuna Ayeghiqha lakhi shana kumtsa Ayeghiqha lakhi qolang ngovenena akupusha kyu hipola Bharat yepikana fencing akumtoshi umla kyu hipono akupuna kiji lakhi ning show tsvai ipi panong no pikiuno Myanmar ga khu yege guthuloge nagami kona kagna chikyu a khami ge ani ipi itagi panong no pikiuno ningo nagami kumtsuna kumsa lakhi shinipi akupusha kyu hipolo Bharat yepikana fencing akumtoshi umla kyu hipo vechono akupna sinipi akupushi kyu lakhi shivai ipi itagi panong no pikiuno Bharat yepikana India ga khu guthungo Myanmar ga khu guthu kma dola fencing akumtoshi umla kyu hipo ye Myanmar ga khu mi India ga khu yeza vechveno India ga khu la khusvenena igike kongo dawai loksa drugs jeche ko la khan kyu gongna akbush kyu shani pikyu hipo ye ku chokumo vai ikimu panong na new naga political ko hipo so akpuna chnya shikyu lakhi shivai ipi amthaki mukukthu asazani tsalolo the Indian Express sa Kithe no pikyu no India ga khu Karnataka state capital Bangalore phuge Vinayaka Nagar salo renting shichekyu ki lakhi lo fritz bo lakhi alo Bengaluru police mi kono tim kumo lakhi phulwe ipi ena ikimo li pithive kyu kiptimi te poye phulve kimo galun phe ipi li je ye Mahalakshmi ipi li kimi sasa akiboy ikhavena pali khi ngoche kyu lakhi ke ipi li apinimga jeche kyu lakhi ke ipi li ampe mukutuku ipi etagi police mi okona phulve kyu kitlano pikyuno li pithive kyu kiptimi tipona li shilekhi mukushe rithavet sana fritz alo sipepa ke ipi amthakhi mukulakhi tupulani sololo news 18 sasa Kithe no pikyuno ovekyu pine dola Lebanon ga khu Hezbollah galmi okona Taiwan ga khu lono pager device khatani pungu order shiveki ke ko mba kyulo Hezbollah galmi timi chikini akhu khavena timi tomo izave kyu gongno pager device tipako Hezbollah galmi qolo tsipu kyu ngo deliver shiche kyu dolo to timi lakhi Christina Bersani ye timi tomo na pulup sa kyu no lino Israel ga khu sas akpu shikyu vechono pager tipako mbaveno Lebanon ga khu Hezbollah galmi timi chikini akhu khavena timi tomo izave kyu shivai ipi panong na li pulup save ipi ikimo li pazano the associate press sa Kithe no muchulani salolono shupekyu pananga Christina ye Lebanon ga khu Hezbollah galmi ko pithin kyu gongno Israel ga khu sas akpu shiche moi ipi lina pager device tipako Hezbollah galmi ko lo supu kyu delivery shikyu likhi ke ipi liye Italy ga khu limi Hungary ga khu la khusve kimi lakhi ke ipi Christina ye University College of London law ye kala PhD pikve kimi lakhi ke ipi liye igona akigitimi lakhi ipi liye London School of Economics ki pikingo School of Oriental and African Studies ki pikilonge kaku akvishe pikve kimi lakhi ke ipi amthakhi mukukthu asazani tsalolon Reuters sa Kithe no pikeuno Iran ga khu South Khorasan province lo Ayeghiqha alo mineral nemga coal ipikyu chuphelchekyu alo gas mbakyu lo timi shigilakhi akhu khaveno timi chigso izavai ipi ena tie Iran ga khu interior minister shakyu
Iskander memeni no state media sasa Kithe no twakani salolo no shupewai ipi asa Kithe no pikiu no coal mining company kiji chigino South Karasan province hipola mineral nemga coal ipikiu hipako mission ajilik tomo peithana chupel cheni ipi asa Kithe no pikiu no gas mbawe kiu tipo ye methane gas lakhi ke ipi ena tie tupulani solo inakhe ai toku ke lambawe ipi amthakhi mukuktu asuzani sololo News 18 sasa Kithe no Iran gaku member of parliament lakhi shakyu amat bakshayesh no pikiu no katani kini no mukub dimpe hipolo mozakhi chigitoku salolo helicopter kiu crash ve kiu lo New Iran gaku president akithiu Ibrahim Raisi kha ve kiu tipo ge pana pager peche kiu lo no tipo helicopter alo mba kiu lo helicopter crash ve na tlena pak kha ve kiu shagnani ipi Itagi pano pikiuno Lebanon gaku Hezbollah galam yokono smartphones qushe pager pay thache kiutoi New Iran gaku president akithiu Ibrahim Raisi ge smartphone pay thamono pager likhi pay thache ipi Anthaki mukukthu asuzani tsololon Asian News International Society Tieno pikiuno India gaku Rajasthan state Jaipur district lo twakhani tsololon the grand final of Miss Universe India 2024 kikishela Gujarat state mi totimi lakhi Riya Singha no toklu shilwai ipi eno liye ketanikni no mukub dimpe amthakhi chigso tupulani sololo Mexico ga khu capital Mexico City phugilo Miss Universe 2024 contest kikishelo India ga khu zqoshi ilon kiu shwai ipi akikishe tipolo ovekyu pinedo ketanikni na chigit pungum pelo Miss Universe India kikishelo toklu shikiu urvashi rautelono Judge Lakhi Shive ipi Lino pikiuno Mexico ga khula Miss Universe 2024 kikishe shinisha kiulo Riya Singha vechono itagi New India ga khuno akikishe tipola toklu shive ke pushinani ipi itagi asa ki keno pikiuno Riya Singha ye India ga khu model JKP mi lakhi ke ipi liye ampe chigtoku shani ipi liye fit pungu inchi sni shani ipi liye anethi brown shani ipi liye katani kini no mukuktum pelo Miss Teen Universe kikishela top zok tola toklo shilveku lakhi ke ipi itagi katani kini no mukuktum pelo Miss Teen Earth kikishela toklo shilkyu lakhi ke ipi amthakhi mukukthu asazani sololon the Associated Press sasa Kithe no pikiuno Israel ga khu gushim yakona asazani solo hipolo Lebanon ga khula Hezbollah galam yakona agushinanu khechekyu a khamingo Bika Valley lo area kamila bom tomo vesi kiu lo timi akhena fotache akhu khavena timi akhebdi show isavai ipi timi akhebdi show isave ke kodolo timi tomo ye akhu plumo vai ipi ishif sa ki the hipado nongkum chishkim thi